Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Dah kispak ngut kinong terai belah jongka Meghalaya Energy Corporation Limited kabadan hapok syatri jongka MEECL Progressive Workers Union kila pelong dah ka jingsong kelany mengor next ni ka khat atrek luber ajar kat kendai ha ka jaka penyang keli kabadan markhab bat ka office jong additional secretariat Shillong kom shibenta ban pau ya ka jing persya ya ki bor bahalor jongka MEECL ka basis ngap menti klaim dah khot ekran ni kinoi lam jong ni ka union wat hadien ba ka union kala dep ai dah ka jing tho la arsian kenti syaki bor penya na ka bentau ni ekran ya ki jing ba kinong trei ki kendo ka MPWU kala dawa ba ka MECL kadai ban pentri kamno bat renti ya ki jing mentoy badai ban yo na ka bay soi kontrak Skap menti jong di bor bahalor jong MECL ban khot ekran ya ni gim kinong ya lam ni union na arsin ila ban ai ke jing tho ban kwa ban yo ya ke jing ekran ban ya negotiation bat ki na benta bangin la pau ya ke jing bangin ya kendo penginong tre bela jong MECL rei ki skap jar dia nak kata kadau ba pelong ini bangin long ya ke nega dharna dan nega sit mau tujuan ke cakap berkunjung ro sa power minister mila ai ke jing tho mila pan appointment rei ngim yo ya appointment ni power minister dia kata kadau ba pelong ini bangin bangsa di demands bang ibu dari gaya regulation keberbanding dengan polisi dan kenjas skim nak bentah ban regularize ya gitu ki belak terselem kum di casual dan di contractual worker gawe ban pentri kam ya ga equal pay equal work kum ga hukum jangga Supreme Court dan buram jangga India sagawe pat kade ka outsourcing of worker dan ke babak pandra nong train abar dan ke bahai ti hakiwe pat ki kontraktor dan kiwe pat ki company bantre ya kam ke bagi beriu ke mana puak ke jelah ki lak bantre ke kumbala jia mau sundram mau kerbat dalu hakul bari bat kiwe ke jaka segaro idon ke subdivision ke bagi IT ke company bagi bantre ki kam de kalong ke jike yang kum kinong tre belang tip kalau we jeng ngimsak kerja kam sewe ne ngimsak penduk ne akan no kodor ke IBC akan le ingin namar hak ni ke jaka ke bila IT se company ngus ngothok ke saban rak di beri lajong ne kalak ban le ke kono te kata kan ke jengma ki ngi ke balak tre ke akan ke office IBC lah selak sagawe di man jengi ke long ban itu pura ya ga union jengi kum ga union dan kum ka seng jong kinong tre belah jong kam IBC sebagai pat kadai kijing mentoy ke bangi dai ban yo lang ba ka ban yeso kontrak hau benai agos ngila yeso ya kontrak agreement aga kontrak agreement kidon ki benefit tiba ngila yakut ngila yarai nak liang ga union bat nak liang ga office ban yo ka EPF ESI ya NLIP KCL kiwe dang ba ka EPF adu bentar impat yo yang ya ka account number ya ka number jang ka EPF dan nak liang jang ESI tu nyimpat yo adu mentang geliang office kampan lek yang register bak hadin nyo benai la dep ya so ya kontrak nyimpat yo adu mentang kadang ipang sitom mentang nyimpat la balik security office SA nama 4 kan ya kat jom SA bagi NLIP bro hakat kum ko kontrak agreement ki ong ki bala tre system ki la ban sim ya NLIP ndre ki don ki nong tre ki ba unda ki la apply ya NLIP ki application jo ki la NLIP application ki sya reject ki ong ba empalak ban NLIP buat ada harga kontrak agreement lah franchise bagi bala tre system ki la ban yo ya sagawe pada day ban kontrak kami ya ka minimum wage how kan nyo teruk benai January ka labor department ka la permit ya ka notification harga tinggal day man pengkiu ban revise ya ka minimum wage dan kataru ngidawan at IBCL bagi day ban kontrak kam no ya ka dot mai jangka minimum wage dan pemala ai order dan bala hukum daga labor department jangka sarkar Meghalaya kita ke dia kimat sudah baca ini dia ada wanbu lada kali ke wanbu modal video minister kam dia lada ngis namar mentah kala don ka model code of conduct dan in ibu ya ka memorandum mentah dan ngi yo lat punya kenduk yo CM lailane yo power minister ngi kenduk iki dan ngi yo dan yo kenduk dengan submit tang ya ka memorandum jangi yang sampai endala dep ka election yang sarai pakai baki jajing ki ngi